Dragi gledalci, evo zvone zvona na crkvi Sveti Sava, Wallings Road, Broadview Heights, Ohio, Cleveland, a ovdje ispred crkve jedan najpriznatijih, najpoznatijih članova srpske zajednice ovdje u Clevelandu za relativno kratko vreme, čovjek koga evo zavolila zajednica, vidimo da ga svi Srbi ovdje u Clevelandu znaju, ali također ga znaju i mnogi Amerikanci, zahvaljujući poslu u kojem ćemo sada kažemo nešto više. Radoje Veličković, Radoje, dobar dan, kako ste? Dobar dan, Aleksandar, evo dobro je, sve je dobro, odlično je, tu smo, došli smo na proslavu, došli smo i vas da vidimo. Danas, evo, proslavlja se ovdje Svetosavska proslava, inače u Clevelandu, tako da je i svečani dan, ali evo vi se želi da pričamo o vašem poslu ispred same crkve ovdje. Da li znači da vama crkva također puno znači ovdje u životu u Clevelandu, u Americi? Da, crkva ovdje nas okuplja, svake nedelje smo tu, ja isto svake nedelje dolazim, pomažemo crkvu, što se tiče moje strane od građevine, tako kad god imam vremena, kad god me pozovu, ja sam tu, pomažem i crkva nas ovdje okuplja kao sve nas Srbe u Americi. Da kažemo prvo, dakle ste vi lično inače, koliko dugo ste u Americi? Ja sam iz Ivanjice, u Americi sam ne dugo, još sam svež, možda negdje oko 8 godina, 7 godina sam već ovdje u Clevelandu. I kako vam se sviđa Cleveland, kakva razlika je odnosu na Ivanjicu, drugačiji grad dosta, jel? Pa drugačiji grad, ali što se tiče klime, klima slična, ali ja sam se već navikao ovdje, upoznao sam dosta ljudi i po poslu i ovako i sve je odlično, sve je dobro. Ali evo ovdje kamion, je li ovo vaš kamion? Da, to je moj radni kamion, sa njim svaki dan se krećem i tu sam evo sa reklamom. I kako se zove firma? Giga Home Improvement. Je li to zato što čuo sam da ste vi u Ivanjici čuveni kao Giga, svako vas zna, znači po nadimku Giga, ne kao Radoje, jel? Jeste, kad dođete u Ivanjicu, pitate za Radoja, ne znam, ako kažete Giga, svi znaju. Ali nazvao sam firmu, tako mi je ispalo, tako se nazvalo Giga Home Improvement, to je uređenje kuća, kad se prevede na engleski, i tako sasvim slučajno ispalo naziv firme. Tako. Slučajno sam baš pogledao na Google i vidim daju vam svi odlične ocene, komentare i naši i Amerikanci ovdje u Clevelandu vrlo su zadovoljni. Znači, za 7-8 godina ste stekli dobru reputaciju ovdje u Clevelandu svojim poslom. Da, jesam. Ja svaki posao ovdje koji radim kao da je za moju kuću, a to cene ovdje ljudi, pogotovo Amerikanci i naši ljudi cene i zato imam dobre ocene, dobre reviewe i veoma sam zadovoljan. Evo baš i vidim, iza vas piše na engleskom, možda vi da nam kažete koje su neke stvari koje radi Giga Home Improvement za koje neko možda vas pozove? Pa evo mi radimo kompletno uređenje kuća od kako kažu, od igle do lokomotive, sve pod ključ, kao što vidite tamo je na snimku ključ. Da. Znači radimo i posebno poslove, radimo i sve. Inače i kupujemo kuće, sređujemo, preprodajemo, tako isto radimo za druge ljude koji kupe kuće, mi se tu sa njima dogovorimo, sredimo im, preprodajemo, a i mi to radimo. A radimo i sitne sve vrste popravki kuća. Znači vidim kuhinje, kupatila, podrumi, dek, električno, znači bukvalno sve praktično, kompletno sve. Od podruma do krova. Jeste, od podruma do krova. I jel imate ekipu, tim koji radi s vama? Imamo ekipu 3-4 čoveka, po potrebi dodajemo još ako su neki veći poslovi, tako. Veoma je dobro i zadovoljan sam za sada. Jeste se tim poslom bavili ranije ili ste ovdje ušli sve ovdje u Americi? No, ja sam se ranije to bavio, ranije sam se bavio tim poslom i u Rusiji, dugo godina sam tamo radio i to sam radio, tako da imam iskustva i samo sam to preneo ovdje na američko tlo. I jel uživate u svom poslu, da kažem, volite to što radite? Da, ja uživam i zadovoljan sam i kako ide posao i kako se zarađuje i trudim se da radim što više, da što više obezbedim porodicu i sve tako. Čuo sam u stvari i znam, lično stvarno je teško naći u našoj Americi nekoga za kuće, za stanove. Velika je potraga u stvari, posao neko da radi dobro, znači naći nekog i velika je i potreba i potraga za ljudima kao što ste vi u stvari. Da. Nešto tako vrlo traženo. Da, jeste. Ovdje me većinom svi znaju i tražen sam, kažem vam, zbog mog odnosa prema poslu, zbog odnosa što radim svaki posao kao da je
moja kuća i zato me zovu, posla imam i radi se i dobro se radi. Šta je ovako, ima nešto od toga, nešto, recimo neki posao u posljednje vrijeme, da li bi neki problem, recimo, koji je nešto teško, da kažem, da se sećate u posljednje vrijeme, neku renovaciju kuhinje, kupatila ili podruma, ima nešto što je teže ili sve možda se radi bez problema? No, nema nikakvih teškoća, sve se radi s lakoćom, potrebna je samo dobra organizacija. Ja posle svakog radnog dana kući idem, organizujem posao, ako treba odem po materijal, kupim, pripremim, da ne bi posao sljedeći dan čekao. Samo dobra organizacija i sve ide dobro, nema nikakvih problema. Radili ste to i u Rusiji, da li ovdje u Americi ipak, da kažem, prijatnije raditi taj posao i organizovanije? Pa, ja sam bio zadovoljan i u Rusiji, ali ovdje je, čini mi se, lakše, sve je lakše lakše je ovdje organizovati u Americi nego što je tamo bilo. Kako se tiče materijala, kažu da su cene skočile puno, bar 40% u odnosu na koronu, neki kažu možda i više. Pa jeste, cene su išle, mi smo to korigovali tako da kad pričamo sa ljudima kojima radimo, oni to znaju, većinom svi znaju i mi te cene korigujemo po skakanju cena materijala. I kako sve ide kad vas neko pozove, odete prvo, obiđete, proštate po kući, izmerite, kako taj proces teče i koliko traje, recimo, primjer radi renovirati kuhinju ili kupatilo ili tako nešto? Pa, na primjer, prvo desi se taj telefonski poziv koji pozovu, dogovorimo se za taj estime, za tu procenu posla, odemo tamo sa njima popričamo, kako, šta oni žele, šta hoće, onda im ja tu dam cenu, posle toga im dam cenu i ako je sve ok, nalazimo se ponovo sljedeći put, ja pripremim dogovor, ako je veći posao pripremim dogovor, tamo potpišemo dogovor i idemo s poslom. I koliko, recimo, možda potraje da se, kako zove, da renoviramo kupatilo ili da se ugradi novo kupatilo, da li je to teško, primjer radi? No, renovacija celog kupatila možda je negde kompletno celoga, da se sve izmesti, da se sve stavi novo sa svim kompletnim uređajima i sve novo, negde 7 do 10 dana. Ako, recimo, neko hoće da doda kupatilo, da nije u kući da bude drugo, treće kupatilo, da li tu treba da se probija, recimo, pod i tako nešto? Kako to funkcioniše? To je ovdje vrlo lako uraditi, jer ovdje je sistem gradnje kuća, znate i sami da je to od drveta, većina od drveta sve, nije kao kod nas beton, cigla, ploča i tako da je to isto se s lakoćom uradi, možda se oduži dan, dva duže, ali bez problema. Jesu ljudi koji rade s vama iz Srbije, isto tim? Da, to je tim iz Srbije, moji drugari, prijatelji, radimo, lepo se slažemo i tako da. Znači, Giga, to je srpski tim u Clevelandu, najbolji, kažu, za... Jest, tako kažu. Jeste se znali ranije, jeste se upoznali ovdje ili kako? Pa s nekima sam se znao ranije, s nekima sam se upoznao i tako da. Šta ako neko gleda ovo, primjer radi u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori, žele dođe u Ameriku, imali posla, ali mora da ima vizu prvo da dođe da radi? Jeste, ako imaju vizu, neka dođu samo za posao, nema problema. Ko je voljan, ko hoće da radi. Posla ima, nema problema. I da li radite uglavnom stanovi ili su ovdje više to kuće, znači drvene kuće, ovdje u Americi su uglavnom? Ja, to su većinom više kuće, ima i stanova, ali većinom su renovacije više kuća. Kako je ovako za život u Clevelandu? Či ste se navikli, sad pričamo zima, sneg malo, ali inače kako je tokom godine, je li prijatno za život? Jeste se uhodali, što kaže, kao da ste? Da, uhodali smo se i klima je slična kao kod nas, ali jedino je ova zima, malo nas je poterala, malo je hladnija, ali uklopili smo se, sve ide normalno, sve ide okej. Što pozdravimo nekog u Ivanjici, ako gleda ili drugde? Ja pozdravljam moju porodicu, sinove, suprugu, majku, brata i sve drugare i prijatelje. Pozdravljam. Jesu tamo u Srbiji ili ovdje? Da, u Srbiji su, da. Jel odete tamo? Da, idem često. Uvek idem za Uskrs i idem, pošto je mene slava Sveti Ilija 2. avgusta, za slavu uvek idem. I šta kažete kad odu u Ivanjicu, vas pitaju kako je u Americi, kako je u Clevelandu i tako? Da, uvek pitaju, uvek nešto novo ima da se kaže, neki novi iskustava tamo vamo i eto tako, sve je odlično. I šta preporučite ljudima koji inače sanjaju možda u Americi imali
Znači, ali ste vi ostvarili neki svoj američki san ovdje, snašli se u novoj zemlji, napravili posao, imate tim, radi se i može dobro se živi. Kako je možda i dobro da se zaradi, znači da bude Pa znate financijski kako, dobro. ovdje čujete raznih priča, razno ovo. Za mene jedno važi pravilo ovdje u Americi, pogotovo u Americi, ko hoće da radi, on može da zaradi. Ko neće, ko ne voli da radi, ko nije naučio, oni verovatno se žale i ne mogu. Ali ja sam zadovoljan, ide dobro i radim skoro svaki dan, osim nedelje, i zadovoljan sam. Koji je, evo, vidim broj telefona, možda vidim, kažete. Jeste, moj broj telefona je 216 414 2889. I website je giga-home.improvement.com, pokazat će mi to. Jeste. Ovdje većinom moj je kombi ovdje ispred crkve, nedeljom dolazim i većina naših ljudi vidi i to zove, a većinom me skoro svi znaju i tako da je bez problema. Uglavnom radite Cleveland i okolinu. Ja, Cleveland i okolinu, jeste. Znači neko ovdje crkvi može i da vas pita, da kad ste tu već odmah da se i dogovori i da kaže Da. Kad možda dođeš da pogledaš šta treba, a ovdje ne vidim i to je na licu mjesta. Jeste, na licu mjesta, jeste. Evo sad smo došli da vidimo pravu Ameriku, Cleveland, jedan od delova Clevelanda i tu nam je Rade Veličko čuveni kao Giga ovdje u Americi, Clevelandu Rado je Giga. Reci nam gdje se nalazimo sada? Evo sad smo na jednom objektu, sad ću vam pokazati gdje trenutno radimo, kompletan podrum, to jest na engleskom basement. Evo sad ćemo se ići, pokazat ću vam sada dole šta sve radimo. I to ljudi vole u Americi kad kupe kuću, podrum čvrsto nije završen i onda su zvali vas da se pretvori u prostor gdje možda se živi i šta sve ugrađujete. To je većinom, kad kupe kuću, kao što ste rekli, to je prazan prostor i većinom kasnije to reše, srede. Amerikanci većinom to prave da srede gdje se deca igraju, da deca odmaraju, a naši ljudi većinom prave to, ljudi naši poreklom iz Srbije prave to za slave, za veselja i za ovo i tako to rade. Evo sad ću vam pokazati. Kako oni kažu Giga, Amerikanci? Ne znaju izgovore Giga tačno ili Giga ili... Pa malo teže izgovaraju, ali ja imam još jedno ime, na primjer, moje ime Rado je pravo, ali jeste Ray, bravo, jeste Ray. I oni izgovaraju Ray, jeste. Američko ime. I tako me pozdravljaju, Oni vole kratka, laka imena. Jeste, kratka, laka imena, jeste. Evo sad silazimo, idemo dole, sad ću vam pokazati dole šta trenutno radimo sad ovih dana. Zašto ja znam da je Ray, zato što sam vidio na Google tako piše, kad piše review, oni kažu Ray. Jeste, baš tako, jeste, baš tako. Evo, Giga, Home Improvement u akciji. Evo tu smo u podrumu objektu. Evo to je taj podrum. To je basement. Ovo je sve bilo, nije imalo nikakvi, ovo su samo bili goli zidovi, samo su imali ove gredice, po engleski 2x4. Evo mi smo sve završili, razveli grejanje, struju, sad ću vam pokazati vamo i kupatilo. Znači sve je spremno, ovdje će biti mini kuhinja. Evo moji drugari. Hoćete ugraditi kabinete u kuhinji i sve? Da, evo tu će biti sink, kabineti, kuhinja, kupatilo. Evo već je 70% posla urađeno. Ovdje je kupatilo, tuš kabina, ovdje će biti umivaonik, WC šolja, ovdje će biti kabineti. Ovaj deo smo ovdje ostavili sa vratima zbog struje, tako mora po njihovom zakonu po kodu. Onda imamo tamo, imamo tu sa desne strane, ovdje imamo spavaću sobu. Ovdje imamo jednu spavaću sobu sa velikim ormanom. Ona ima i... Da, ovdje je njihov plakar, orman, kao što kod nas kažu. Tu je sa osvetljenjem. U svaku sobu je dovedeno grejanje, struja, alarmi u slučaju požara, u slučaju svega. Solarni, znači povezani elektronski kroz kuću, ne samo... Jeste, sve kod celu kuću su povezani, kod celu kuću povezani. Evo tu smo, radimo. I još, tu su drugari prijatelji, a tu je i
I gazdovica, evo jedan. Hello. Hi, Ellen. Hi, how are you? Good, good. Yeah. No problem. This is my friend. Okay. I'm looking I evo, tu smo, jedno 70% posla je završeno, već smo pri kraju. Očekujem za nedelju dana će biti kompletno sve sa podom, sa lajsnama okolo i sa kompletno sjelicama sve. Koliko vremena će sve uzeti, otprilike cijel posao? Pa ceo posao ovdje je bio malo veći posao dok se sve to razvelo, otprilike jedno 4 do 5 nedelja, to je maksimalno. I što se tiče, da li u ovom slučaju vi kupujete kabinete i sve, da li vi sve od A do Ž, što kaže, ili oni nešto kupuju, recimo televizor, prepostavljaju se oni donijeli? Da, sve od A do Ž, većinom te stvari, na primjer televizore i druge uređaje koji, na primjer, neki uređaj košta $500, neki $5.000. To biraju gazde kuće. A ovo ostalo, kako kažu kod nas, crni materijal i ovo sve ostalo, to sve mi radimo, to je sve u sklopu cene, sve završavamo. I znači, kako sve počinje, ovo su to što ovdje zovu 2x4, 2x4, ovi drvene grede, tipične Americe, tako, kad se kuća kupi i onda šta je prvi deo, da se stavi drywall, tako zvani? No, prvi deo da se osnuje, kako kažu oni, konstrukcija, frame, kako kažu Amerikanci, da se napravi frame. To ide dole i gore? Jeste, frame za zidove, frame gde se prostorija za kupatilo, prostorija, to je frame, zid za ovo, i onda posle toga frema razvodimo prvo vodu, kanalizaciju, struju i onda sve redom, sve ostalo. Da, drywall tek posle kad se zatvara. Drywall je kad je sve razvedeno, da onda se stavlja gips karton, gipsane ploče, kako kažu kod nas. Kako dijelite posao, koliko vas ovdje radi, znači vaš tim? Pa naš tim broji negde oko, po potrebi, otprilike redovno 3-4 čoveka, po potrebi angažujemo još nekoliko ljudi, zavisi kad je drywall, kad je veći posao, onda angažujemo još ljudi, a ovako ovo obavljamo sa 3-4 čoveka, ove završavamo sve poslove. Da li radite što kažu Americi po kodu, znači određeni propisi lokalne opštine, kako se radi struja, kako se radi i sve, znači imaju obično određene propise i da li poslozi inspekcija da pregleda sve? Da, ovdje, kao što znate, u svakoj opštini su posebni ti kodovi, ti zakoni i mi se pre nego što počnemo da radimo raspitamo kakav je kod za ovu opštinu, kakav za ovu i tako to radimo. I u slučaju kontrole sve je kako treba, sve je u redu. I ovdje vidim da su oni želi ovako da bude ovaj recessed lights, tako recessed lights. Da, većinom sada svi to rade, svi rade te sijalice, to. Jedino u spavaćim sobama stavljaju te lustere i stavljaju u kupatila, dodaju još ovaj fem za izduvavanje, kao što kažu oni, za miris, za smoking. Ovo je prilično prostrano ovako podrumište, lepo ima puno interesantnije koje podrum, da ima prirodnog svetla ovdje puno. Jeste. Pošto ovo što kažu walk-out basement, znači izlazi se praktično direktno u zemlju odavde. Jeste. Neki delovi bezmeta podruma imaju skroz u zemlji, neki su polovina, neki četvrtina, ali ovdje se tako pogodilo da je ovdje ispalo ekstra odlično i dobar raspored, lep raspored, ovdje se ide na sljedeći sprat, ovdje je mini kuhinja, ovdje je dnevni boravak, ovdje je igraonica za decu, tako da je ovdje baš trenutno na ovoj lokaciji da je ispalo ovo odlično dobro. I kako su oni našli, kako su čuli za vas, vlasnici kuće? Oni su, kako su mene rekli, da su me našli na Facebooku, na pretraživaču, da su vidjeli moje ocene, moje revijue i pozvali smo se, bilo je dovoljno 10 sekundi, mi smo se dogovorili za posao. Samo telefonom i... No, došao sam tu i rekao sam im i cenu, rekli su samo kad može da počnete. I oni su vjerojatno srećni da nađu neko ko može dobro da radi posao u Americi danas. Da, i baš su veoma zadovoljni, srećni, što kažu oni happy. Baš juče sam bio tu, gazda mi je donio
gazda kuće koji je inače čovjek bogataš, donio mi je flašu rakije iz Srbije i neke čokolade iz Srbije donio, kaže ovo što ste vi, što tako radite, što ste odani i dobri. I mene je baš bilo prijatno, bilo dobro. Jeste mu onda povisili cenu iz $10.000? No. Jel ne, to su ljudi koji ja imaću sljedeće objekte kod njih, oni su ljudi koji imaju više objekata, više posla, tako da sve će to doći na svoje mjesto i sve će biti dobro. Jel to možete znati otprilike kako se kreću cene neke? A vratno zavisi od kuće do kuće i tako, ali da li vredi reći nešto? Pa evo, na primjer, ova cena ovoga posla ovdje je sa mojim crnim materijalima negdje otprilike oko $45.000, na primjer, cena ovoga posla sa mojim crnim materijalima. Tako da su oni, kad sam im to rekao, su se čak iznenadili, pristali su odmah, mislili su da će to biti mnogo više. Mogli ste reći 65, eto pa ti bi opet ovdje jedna pristali. reč 10.000 menja, da sam rekao 55 isto bi pristali. Čim se nisu cenkali, znači da... Iste sekunde su pitali kada možda počnete. Počnite odmah. Da, tako je ispalo. Da, ovo je vrlo, oni su sigurno srećni, imat će veliki deo kuće za korišćenje, vrlo veliki deo kuće, prostrane prostorije, znači sasvim će im promeniti život ovdje, znači i spavaću sobu, kupatilo. Većinom Amerikanci, već sam rekao prethodno, da oni koriste to da se deca tu igraju, tamo će biti televizor, ovo je sad malo radna atmosfera, ima toga, ali kad se ovo sve skocka, sve sedi, ovo će imati mnogo mjesta za decu da se igraju, da tu budu i tako. Jer vi radite i krećenje, recimo? Sve, farbanje, poslije toga sve. Negdje, očekujem negdje za jedno 7-8 dana će ovo biti sve gotovi, pod i farbanje i zidovi i sve. I jel daju neku, što kaže, kaparu napred ili procene? Pa to je sve kako se dogovorimo. Naprimjer, ako je veći posao, neki deo se uzme pri potpisivanju dogovora, a neki deo kasnije na kraju. Ja se uvijek trudim da što manje uzmem na početku, da bi više bilo na kraju. Onda je motivacija da se završi posao i za vas. I znači vi ste ovo radili kad je bilo u Rusiji, a tamo drugačije, jel su tamo zgrade od betona? Tamo su zgrade isto kao kod nas u Srbiji, od betona, od blokova i tamo je mnogo drugačije. Ovdje je mnogo lakše raditi. Ja malo dok sam došao pre 8-9 godina, dok sam malo ukapirao te njihove zakone, kodove, kako šta ide, malo dok sam savladao jezik, onda sad mi je sve mnogo lako. Ćemo da sa kolegama isto da popričamo malo. Evo može, sad ću da pozdravim jednoga. Zorane, evo dođe, evo sad ću vam predstaviti. Možemo da upoznamo deo članove tima, malo da ih prekinemo. Zorane, kako ide? Dobro. Ste vi, znači, deo Giga tima ovdje redovni? Pa da, Giga i ja se znamo odavno. Mi smo inače zemljaci, ja sam iz Čačka, on iz Ivanjice. I sarađivali smo i ranije, družili se i imali smo i poslovi i to sve. I sad fino, harmonički ovako radimo. Jel vas on pozvao da dođete ovdje u Cleveland, da radite zajedno ili? Pa, bio sam ja već pre 25 godina tu, pa sam bio malo u Srbiji. Tu su nam se rodila jedna deca, neko dece se rodilo tamo, neko ovde. I odmah što kažu fudbaleri, na prvu loptu smo se kliknuli, našli, počeli da radimo i tako. I kako delite posao? Ili ima neko ko radi jedan deo, drugi deo posla ili po prostorijama ili kako? I dogovorimo se, uglavnom ima nas i električara i stolara i tako dalje, kombinamo, svi radimo onako organizovano. Šta ste vi po struci originalno? Ja sam inače električar. Električar? Jeste, radim i plumbing, i lights, cevi i tako te stvari, ali ovo je... Ovdje u Americi nema biranja. Nema biranja, jeste, mora sve da se radi i mora se radi precizno, tačno, u rokovima, da se ispoštuje, znači na prvom mjestu... Kako se žice stavljaju ovdje za struju, recimo? Dobre, zadovoljan sam, znači super su kvalitetne žice, dobri kablovi, dobar presek, kvalitetan bakar, sve je to odlično. Je li to povoljnije ovdje što zidovi nisu od betona, pa da se iznutra stavljaju, je li malo lakše nego u Srbiji, recimo? Malo je lakše, prvo mi idemo sa kablovima, pa poslije idu zidovi i to sve i tako. I su kablovi obloženi ili kako je? Imaju obloženi kablovi, ima dvostruka, trostruka ima izolacija. Dosta je dat akcenat na sigurnosti. Koliko je na laičko pitanje, jedan utikač, koliko sme da se stvari stavi
kad je utikač, imate neko opterećenje? Jeste, ima određena, ima kod, ima određeno, jeste kolika amperaža može za koliko i tako dalje. Koliko možda podnese ako neko stavi kući, recimo televizor, svetlo i tako, koliko treba priključiti na jedno? Ovi veliki LCD televizori, oni vuku dosta, vuku oko 2 kW. Može, recimo, televizor i još nešto, punjači za mobilni telefon, tako neke sitnice, stone, lampa, bažuri i nešto. Kako se pretara, može da... Ima i sviši se osigurači koji reaguju tamo. Jeste. Evo, možete bacite pogled tamo kako je to sve urađeno. Znači ste vi stavili ovo novo sada? Ima nešto je bilo, nešto vi stavljamo novo. To sve glavni dovod od ozgo imaju glavni osigurači. To su dve istoimene faze oko 200 ampera. Znači ovo je 200 ampera. Ovo je za kuću ili samo za podrum? Za celu kuću kompletno je 200 ampera. Onda ima 50 ampera za ovo. Bez 50 zašto za podrum? 20 ampera i tako dalje. Da. I kakav je giga ovako za saradnje? Ali on dođe kao šef ili... Ma više kao drug, kao brat, kao jeste. I kako je s njim raditi? Odlično, vrhunski. Znači sve je dobro, pošteno i... Pošteno, dobro i to. I Amerikanci, vidim cene, evo vlasnica, vidjeli smo... Jeste, Amerikanci, oni... Srećna, da nađe neko da može dobro da radi, jer teško je naći ljude da rade posao. Ne znam, drugo, u Washingtonu treba mu se završi nešto u kući, pa ne može da namami čovjeka da se vrati, kaže, spremamo u sarmu, spremamo svašta, ovaj zauzet neće da se vrati nikako. Tako da... Ne, kod nas to nije situacija, mi to radimo do kraja i maksimalno ispuštujemo i uradimo više nego što smo se dogovorili. Znači koliko? Za kuću treba 200 ampera, u današnje vreme je to dovoljno za sve za kuću? Jeste, tu ima set po 200 ampera, 4 komada po 200 ampera. O 4 po 200? I oni su spregnuti u jednu spregu ovako. 800 ukupno? Ne može tako zaračunati, nego svaki je po 200 ampera. A da ide po spratovima ili... Ovo od 200 ampera to je za cijelu kuću. Ako se desi, na primjer, kvar na jednom, on je mehanički spregnut i povuče sva 4 dole. Znači, ne može da dođe do nekog kuršlusa, do nekog strujnog zapaljenja i tako dalje. Imamo tu, isto na 2-3 mjesta, nismo još instalirali, imamo protivpožarne alarme. Ima tamo... Da, ovo se će povezan elektronski, da ili ima svetlo negdje na ulazu kuće ili... Ima ovdje u ovom dijelu ćemo postaviti 2 taj sigurnosna sistema. Ako dođe do požara, ono reaguje na dim i onda uključuje se alarm kroz celu kuću. Jeste, cela kuća se alarmila, da. Znam da se ovdje struje to skupo, recimo da običan $3000 recimo košta samo zameniti neki dosta manje ovako ove kutije, stormane, osigurači, to su ovdje drugačije opet nego u Evropi, recimo, oni ako isključe samo, treba ogrenuti još jedan na levo pa posle ponovo na desno. Da, on izbaci i vrati se u jedan položaj i onda se vidi tačno da li je iskočio i to. Ima na on i na off, na uključeno, na isključeno, eto. Jel ovdje ste sad završili uglavnom panel ili još ima? Prilično smo završili, ima još tamo, evo imamo još jednu grupu osigurača, treba da se ugradi tu, imamo jedne kablove da povežemo, ovo su glavni napojni kablovi, što vidite u crvenoj boji, ovo što se vidi u žutoj boji, to je visoki napad, to su one utičnice i to, a ovi beli su za rasvetu, za svetla i te stvari. Tako da smo rasteretili, sve smo rasteretili na više osigurača, ne samo na jedan, tako da mirno spavamo. Či gradite najveću struju u kući, ali i druge stvari? Sve radimo, sve. Struju, vodu, kanalizaciju, zidove, vrata, podove, pločice, sve. Sve kompletno. Ovdje će sad biti pločice, tuška vina, ovdje će biti vrata. Ovdje će biti vrata, ovdje će biti umivalnik veliki, ovdje će biti WC šolja, ovdje će biti vrata, evo baš došli ste na tako vreme gdje smo negdje pri kraju posla, negdje 70% urađeno, ali ako budemo mogućnosti poslaću vam snima kad bude sve završeno da vidite. Da, pa trebali bi si i gazdi da nas pozovemo na žurku, na party, da proslavimo kad se završi. Da. Jel bilo nešto ovdje, recimo, neočekivano da vas je iznenadilo ili? Pa ne, nije ništa bilo, već mi to i predviđamo u momentu kad se dogovaramo, mi to predvidimo nešto ako bude, ali nije ništa.
ništa nešto posebno. On je, znaš, on nije stalno, toga sam ja, on je stalno, on je ponekad vikend. Jer ja radim u fabrici, ja sam inženjer za robote. Programiram robote i to. Ali ovako radi sad. Ovo malo da se opusti mozak, malo relaksacija. Ne, malo sa društvom, tako. Mi igramo fudbal zajedno. Subotom nedeljom igramo fudbal i tako je to, da. Inače smo zajedno u vojsci bili u Puli 83. godine. A ista smo generacija, ista smo. Ste bili u vojsci? U Puli smo bili 82. 82. oktobar ili? Kad je ono bilo? Oktobarska, 82. 5. oktobar 82. Sam pogodio. Jeste. Danas sam ja išao u vojsku, zato sam pogodio. 3 mjeseca sam bio. 5. oktobar 82. O, da. Da, u Skoplje. U Skoplje. Mi smo u Puli bili. Mornarice. Vjerojatno je bilo lepo na moru. I šta radite danas, na čemu? Danas radimo zidove. Pripremu za zidove. Pripremu zidove. Pečovanje što kaže ovdje ili? Kako kažu pečovanje. Na srpsko-engleskom. Pečovanje i ovaj. Oni su stavljali već gips i to samo... Tu su bili ekipa koja... Da se izravnja malo, poslije treba da se senda. Sad treba da se senda, još imaju jednu ruku da nanesu. Sendanje i pripremanje za farbanje. To je već, kad dođe do toga procesa, to je već pri kraju. A na početku kad uđete ovdje, pa nigdje ništa nema, ni zida, ni kabla, ni vode, ni kanalizacije, to je nešto drugo. A sad je ovo... Prvo stavljate, udarate u beton ove oko pripremu za drive, mislim pripremu oko onih... Da, prvo stavimo frame, kako kažu, taj frame stavljamo dolje, udaramo u beton, idemo, pravimo dogovoru sa... Podnožje u stvari da bude... Da, u dogovoru sa gazdom napravimo raspored koliko kupatilo, kolika soba, koliko ovo. Kad uradimo donji frame, onda radimo kompletan zid, završavamo i poslije toga razvodimo struju, razvodimo vodu, razvodimo grejanje, razvodimo sve kompletno i onda tek idemo drywall, da zatvaramo drywall. Gips pločama, da. Podsjetimo Giga, Home Improvement, kako kontaktirati, 216-414-2889. Da to najbolji način telefonom? To je broj telefona za sve ljude, za sve prijatelje u Clevelandu, a i može i šire. A možda ako dođemo i kod tebe na Floridu. Ko znam da. Hvala puno na... Evo, vidjeli smo kako izgleda. Hvala tebi na dolasku, hvala na intervju, hvala ti, Bog ti dao zdravlja, pa se sreći zdravlja, vidimo neki sljedeći put. Da, možda da dođemo kad se završi kuća. Jest. Ili neke sljedeće. Ili neki sljedeći, jest. Hvala i srećan rad. Hvala puno. Hvala puno. Hvala, co. Evo i da snimimo ceo današnji tim što je ceo tim, evo. 3 brata glavata. Najveća glava u sredini, jel? Najviše. Tako obično, ja. Hvala puno. Hvala puno, Acu. Hvala. Giga.